ปานายบิดออฟฟิศสตาฟตุมกังหัวเทงปีกินแอบลงอาบาริมอาจาบังตุมาพัน KCS เป็นกัจจุพาดามทงเก็บระทรกเสียงเด้ง KNCA มาฮังเกเทคอารานิกิตาลอนจีพันกัจจิกเจดังอปุถักเพรังเตียไมกังนีการเบียงลองไลฟ์อาดับAbirtaอังตอนเป็นอาร์จูปนิกทาWest Karbianglong District Amri Constituency ka parlo kedam tang jakhong ni phai ingkora phorni umpanai Forest Bid Office in charge Hemari Timung Japonsi methanga sai chiklem pom hut ke ongdung thengjang thu ke plak tang kang hu thengpi nepon longlo jakini range angkang umpanai Bid asai photo methang hawar angkang kilang charida ma phanpura ranger waisong terang kapin kharateng pen Bid officer Hemari Timung pen Janlin Ponsiมีทั้ง MR staff โดอันเจปอนสิฮาวาร์เชลังดำโลบางโซกัจจิฮุมรีดำอาศัยกิเดงหุดเทงจังทุมีสินเป็นกิปลักตั้งอาเทงปีกิองดุงเทกปนองโลบางโซหุดเทงปีกังคูเวกัตุมาบางกิฟอเรสไซโพตุมาพันกิเทกลงเป็นอิงนามาโจกิกัดเอระจอกเนียบอิงนั่งดุนลงเลเดดโลบนตะกิปลักตั้งอาเทงปีโดอันบางกิฟอเรสตุมเจปาริเดงปนโลกิเนียบลงตั้งอาเทงปีบาตามเป็นตอกตีปังรุมเป็ดเป็นกีบีพารุยซีโซเซโดจีลาเกโดอานาเทงปีตาปานาย Forest Bid Officer สายเฮมาลงซีวันเอ็ดรูบางโซเทงปีกินเนปอนลงลักเรนจาร์ไวซงเทรังไกเกียมัดกระเจรอกตอกเป็นกิโดกิทักอจอกซีเนบลงลุปซี Bid Officer เฮมาริติมุงเป็นทานปัจฉินิปอนนี่ตุ้มละเรนจาร์ตาบังเป็ดลิงดำทับปนังตัวล้ออังพาร์เกตุ้มลงดำล้อเรนจาร์ดิสโนสติอันนี้เราสปอร์ตนั่งลิตุมฮัดดักดีมากลงงั้นกิเลดุนเป็นอามุนิตุมพันจิตองอามุนิตุมบางแค่กัดรุกล้อกัดรุกล้อมีสิ่งแต่ลองเดลล้อปลาเทงปีซีเทงมองจะล้อวันเดลล้ออันเราสอเทงปีกวนบักดูจีนั่งลิตุมเทคลองเทงเกนี่ดูจี115 kgบักดูจีอันดีแล้วเป็นกิลิตุมอังซองฟอร์ซอนเป็นคอมพานีสิมันเนี่ยเป็ดลิงดำล้อmana dak bid office lagan dar jakini range di anang litum gini abdami ko dak ne litum ke hu la umru puni pali rong umru puni pali rong ulukunchi pen hemari rong par karbiang long life non ke wang ji surihini ra ing korapli aningkan arkoi ni phai krehini pen ni phai krisir cap an ingdeng phokep KYF sertalin ketalonji aphan busi dipurong supi angkang ke do abarim ajabang atuma phan arona teng pen kachopalo KCS pen ke thondam KCS amai phu Chandra Singh Kro ke jalina long chunbang Bidya Singh rong pi pen chenglok kapre non ki khibom KCS ajabang atum chetong dunsi abarim ajabang atum ahem adona don damsi kachopha alo pajir damlo laso hut ke dolang atuma phan arideng kachopha lo pajir te kanglo lapen arna mani ke plangtang atuma phan anke ahema sortum aridengsi pajir te kanglo kedam tang jakhong poni phaing kora phorni adap por phai kep apor diphu karbi service petrol pump adung ke do terang hem along pali damsi diphu rong sopia long KYF ke talon hut ka chapaduk dun abang phumati tirikam amai phu karlitang jona sing terang aphan KCS pen ahema sortum aphan ka chuphalu pajir damlo laso ka chuphalu ke long pen non ki khibom KCS ajabang atuma phan kachuro pajir dumlo yes ek pen kiwang pasini tani ngarong lo dokuri panta akhir jumi piding lo pen ki non sertalin jubilee so ngajopa pon so ke bang aputha nang hinta isi ko jadi pen ke thak pu thai wek lo ang tum ke wang lo misen lo jata tri kado bitani tum hem nang humri theke ranil tum hem asor prang 74 en kan alang mane youth festival or president take manlong tanglo la so ko se la hai kichini se nang tum ta nang ning ke matha nang ning kang sam he da ko bang lo pa nang tum ke bang bitani tani ning sam pik lo kali tang ne pita me ning sam pik lo an chalo Karli tang jona sing teranga hem humri dam te raphi rong ni hanga long ke do
mai phu barim Lawrence teron hemalong antami paledamsi archo damlo laso phi rong the angalong mate kalitang longbira mingtia hemalong paledamsi achor mira tisopi ward commissioner arideng kachophalu pajerte kanglu Pukalilo setani phantanang bako kamasi hala risunim sorong je troksiang deng dongka jingthu ke kalang lo nili hodlo la so huta ahok te mahala so bangke branch sa chitong we sita ke chou ki jun ke do ke thak du we ta bang hadak local tum reception tum ipitang dera porsi miss phone pen tum pachun long lo la pen ke ni tum tangka poisa ta hala so dore u poi fisita nili hoda bang nili nonta record nili chibi hala so nili 12000 suri hini pen sinili pador hala so laso phijong ke kalitang bidor singkro ahem anta palidamsi achorari deng kachophalu pajerte kanglo kalitang bidor singkro ke non ki khipom KSA amaiphu mirjengkro asar buralo lason si Dinesh Timong lapen kalitang pari rong pi ahemalong anta KCS adilung atung palidamsi karbia poho pen chingduk chingdi damsi kachophalo thondamlo rong thelolong kedo All Assam Masters Games Association achonbang Dhansing rong pi ahemalong anta palidamsi alangli rong pi asang ho phan chitong damsi KYF sertalin ketalonjia pharman chingki chethan damlo kidamtang jakhong poni phai inkora phorni kahumri dam ke padusi diphu lurulangso inglong cherobalong kedo KCS along chunbang barim singkho hemalong palidam si kachopha alu bajir dam pen mesen pen kedo anasai pichun ponlo laso kahumri dam hut KCS amai phu chandra singkho amata ningarong chipilo athe song anpata keja atuma phat lapuson kachitong damlong lapen kachopha lo ke pajir damlong ke aprang pen nili kar I mate ningke hang asai binong lopusi alangli chepaklang karibirisim sorong aje sertalin karcho katalon ponje phan pachara ponse karibirisim sorong aje amhanga pa thekbek amai phu kalitang jona sing tarang hem nitum pini nang humri eglo ladak nang ka humri ke bang pena bang nilitum katobe tiriamai hin basame isia kopaya son si nilitum athalo ahurisi kalitang jona sing tarang apa nilitum chitong long wederlo kopai galang no lo stapini ladak a hem an nitum na homri pen alang li chor phan chitong long pen nilitum kopai thepi ga son si chema thalam Karbia khe phan nonapor kenang sot nai pulotang te karbiru sim sorong aje hano karbiru sim sorong aje jokpen si karbia khe aje thing thun lo sila bangso karbiru sim sorong aje amang na pat hepi karidang jona sing terang phan karbia khe je atiri ma son ji hopon anji laso sai ke KCS pen ke claim vek nangji asailo Athialang litum ke claim ke dam ke mela pen ka chepaduk ang theksi piniani anta ilitum KYF talon pon bom longlo KCS asong do thipsi jutang juba pen chenglok pindeng sumpot anta pachan pangcholong bom luputa KCS chonbang Vidya Singh rongpi pherangkia tumpen tingki yahut jaipon Karbi Youth Festival lo lapen ke KCS atu mamhang ke pathai ka tumpen ranon kan phokep an ke pali plus hot amai phu atu mapung chunbang tum non mane ke chite jeng dolang mane ke chomchewe tang dolo asila tum phan ili chomchewe tum phan chikimo sikeme athalang tum phan tum bang hawang na pin po hrimen pidun po lapen ke dubom tu manta ili dam sikeme atur phan laso puthak du chupar judam nei athalang tum si ke krantek si tum non an laso andeng nang kili asolam posuni tum hasot KCS pen tum je paraisi non mangke Karbi Youth Festival apen KCS harsut kumatum si je paim pum ma se metpet maipu pongchun bang tum pani tum so kharchu asai kede News report longsora inti Karbing long lai Non ke wangji pai pai chiklo ni phai isiar ni Karbi nim so chingthora song thongke bra trok siang deng mahang ke thek arani
กิตาลอนปอนจีอาพันกะจิสิกะจิดังพุทักกิดามตั้งจากของนิพายิงกอรับพ่ออันนี้อันเอลปอร์พายิเสียปอร์มาลงเพดังเกียไม้ลงเป็นลำเทไปกลางปอนการเบียงลงอลงเรียโลโซอาร์โลตุมาพันกิไรกอมเทกจีละเป็นฮัมพังอาร์โลโซอาร์โลตุมาพันตาเกปจิงบาร์ครีจีอาพันปูอากิมังเป็น KNCA อาสงมาหังปะเทกปอนซีนอนเกวังจีไปนิพายอีเซียนี่อันเกทงเก็บรัดดรอกซีอันอาร์ตานังปลิงปูกิดามตั้งเป็นนังอันนิงกันเป็นทามีโซอาร์โลอากิสุงกิโดอันไกเกียปอนการจับที่เป็นกิโดอาจอกซีลาปูอันนังเกลีลงโลลาซีนิงเจปารองปอนเป็นกิวังจีไปเทคโลนิพายอีเซียนี่ส่งอามาหังเกเทกานีตาลอนปอนปุปุสิ KNCA อามายพีโปรติมาบีปีเป็นนิงเจละอันโจตะกาลีนอนมาลมฮูร์กิจดุดมานิปุระลงเรียโลไคโซเฮจานังบองรอนกะจิทูร์อลองโซอาร์โลตุมาพันรีซิมเกเอ็นปอนละเป็นกะจุลังเรมเป็นกิเจงลกละไฮหุยอาศัยลังนูกิเคลมปอนอปุทักนิงดุกเจปักลังปอนละเป็นสเตทสอร์การภารัฐสอร์การตุมละปุอันอัลลัมพลังเตดพิตะกังซัมดุนรีเกจอกจีปุซีนิงเจปอนviolence ke do halada mete la pen kutia ke ko bakso kachar ho lasuna do ko pa na jo non ke thek tulo ba ke la yurian mo ba ke semet ini dum chechar no da lang no da son arjans nam lang lo halada ba ke laso mete pen kutia ke kachar ho lo semet so lo tum man isi victimize lo la ke mane la khau ni pin iningi pung la khau ni pin soalnya tuh kisung baca tonglang sih manipura lo makai kato habe download list kali lo dead piang kan lapen international lo sami si record som mandem News Report Karbiang Long Live Amar Jiwan adawai kinang ji atumapan isi Abirta kemi Bangso dawai non ke Karbiang Long pen West Karbiang Long along setami long pon ikji Kardon nilimen ke minti teron pi arong len ke dhulajan sarme rong paro pen nili kiswa kilahlo je nili te bang ajon eri ajon kisu timi ki juro kido si along along hina biji dwai ki en penta kisu kimi ang the chilong edelo pen kichilang ta bukajan dipu gulaghat alta pharmacy lo anda sila elo kita kimia tek silong ni delo la sinon agom long lo je nang itum la orjo ini amar jiwon adwai orjo biti ga adwai la ki chup sinon kimia tek silong lo la sin Klardak pen kachini jiapan troxy phaiwi hini trop pho phaiwi troxy nerke palong humri ignon Jakhong ni phai ingko raplia ni Meghala along rialo tura rong sopia long kedo Chief Minister asai hemalong tebok terai akisung ke joy buthak kachingki kachithan amai do bom apora hut bang thek the bang phu abang phiatum abitung pendamsi Meghala Chief Minister asai hemalong tengkheng pon padolo Meghalaya Chief Minister Conrad ke sangma hin pen tebok terai asong atuma phan phapon si angton pen kangsama porahut Meghalaya capital tura an ke wangjila pen ningkan phoke breisi arta ke ban Vorengang hoy aron prabjin pen ke pachun pon pa meji aphan kachithan kachimum ponji aphan si mai ingni ponlo labang so mai long cabinet ministers la pen prek jam stakeholders atum sitami chitong dun rinti gonta ke thom dokai mai kang ni ponahut bang pharo isi so se amuluk chief minister sa hem ahong along chitto praksi arlong ke pangja pen ke chenglo khormu hotar ke phalang no asai klem ponlo laso long bang pharo raikom sai khiatum areng hu sudun nanglo Sai jobji radaphan ke papra jila pen ke pang samdun ji aphan pura police asai kamatum pen tear gas itami ke apon padopon nanglo Meghalaya Chief Minister Conrad ke sangma ahin pen labang so puthak lam the ke paklang pon ki lapu henlo labang so ki sungga che tong lok laki ko pai ke lang no lo ki cheng pen ki jut an kumama abang pu abang phisi labang so asai lang no long ka cherap dunatum an arjana long do etlo La sialang li cuma phan arona teng pen insai pon popusi ning Jepon. That took place today in Tura, outside the CM Secretariat and the Commissioner of Division's office, is indeed very, very unfortunate.
we had discussed with one or two of the groups and NGOs who had concerns and were having fasting for the last many days, and while discussions were going on, we had already agreed on finally meeting in Shillong and discussing this further with all different stakeholders, because the concerns that they have are affecting many communities and affecting the overall state as a whole, and hence these kind of decisions require more consultation. And in the meantime, of course, other development aspects and other works that we have initiated, those would continue at a fast pace, and those matters are discussed. And more or less, these NGOs who had these concerns were more or less satisfied. And I also would like to stress that majority of the stakeholders, civil society and the NGOs were not part of this fasting that took place. There were just 2 organizations or maximum 3 organizations that were in this, but 90% of the organizations were not part of this. Halapu ongdung asong pen kachi songpon asong ja po song ja pia tungke labang solong thang kacharap dun avi pusi kachi pupon. Chief Minister Asai Hemalong kateng kheng dam laki nilitum akachi songalong thangnat kachirapon avi pusi ningjerinti. National Desk Report, Karbing Long Live. India Lower House mate Lok Sabha long Speaker Om Birla kewangji jakhong ni phai thongke barni Guwahati rong sopia long akimi Assam Legislative Assembly ahem Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen India Union Minister Sarmadanda Sonowal athingno ingpu ponpu Labangso sa hem kimi kang pupon along Assam long ripen non kedobom Member of Parliament lapen Abarim MP non kedobom Member of Legislative Assembly lapen MLA Abarim Kidoan, Anparta Kachop Hapon Aluhiatum An Chitong Dunsi Akimi, Assam Legislative Assembly Asahem, Kang Pupona Jaimek, along RD Pidun Rintipu. Labang Solam The Assam Legislative Assembly along Deputy Speaker Dr. Numal Mumina Hinpen, Pachini Ponlu. Labang Solong Lok Sabha Speaker, Assam Chief Minister, Cabinet Ministers, MLA Kido Ansitami, Labang So Jaimek Apansi, Jisik Ding Loputa, Nang Pachini Dun. Akimi asai hemalong ke prekjam akimi awar saisitami kabonda ponduk Assam government pen ividhan awar saisitami prabjin pen ke padu ponji aphan kacheparai pon dolo Assam along rialong ke kechengsri modern assembly po kewangji assembly session pen abang ke akimi asai hemalong si paman pon po pinpur pon me labangso kimi asai hem ki kim ke rang ke pangcheng pon lake Assam along rialong congress a government atum ke chari pon bom ahut pen lo Masap Soarji, Larpon Truisi, non-BJP government atum kikim kirang asayalong, RD Pipon Pensi, non-akimiasa hem kewangji jakhong nipai, thongkebarni abangki, ingpu ponlong poputa, Dr. Numal Mumina Hinpen, Pachini Pontu. State Desk Report, Karbing Long Live. Tangte pinya daw Abirta ke Lapuan si kang ton poniklop.